All right, it's a hamosh. Mal what to the hospalayer. Malum mos goidir vandaag mag het aan machter nog. Nu stuk toe allemaal. Ach, dan zien nog een keer. Ah, stop hamosh. Maak het. Al worden. Wie voor me rollen. Heb ik Corina weer voor goede. Fair play. Get ook goed hamosh. Wat dat heen, monsieur Gordon? Niet goed in zien best nog die dag. Ah man, ik beschel dat Gordon. Zo, je want hem. En hij is niet er zijn. Maar hier is ik bouwd. Is strak het tokkie maar de kaas weet je nog, hè? Brussels sprout het just de man nog hozen. Dus het harren krakkers van privo. Crackers zijn niet just toe. Ha. Zo niet tafel, je dan was aan dat raas. Ik kom er maar uit. Maar je dikkie bos is wel eens dus komt toch iemand maar daar. Get ik is dat hamosh. Die jaar heel anders dan naar Asser was ik daar weer toe gedaan. Oh, Ranish mosh. Hij is een man met hem zo leuk hoor. Ik ben nooit nog eens goed. Zeg dat ik hoor en jij zegt dat je. Voor zijn een goede gemaakt. Doe je goed. Daar moet je op bij anderen. Ben je gemaakt je? Ver bij te worden. Wat zeg ik reken niet gete met verder. Oh, ma moet je stellen. Get I don't think you are, Dat is rustig al verder. Ik kun je hoor koolien. Ik ga hem slaan al kan je nog linie. Right. Daar lang al jou skella pasti skati. Oh, moet je kent dat gewoon. Nach je aan te geven salmoed. En dan je geen gedo er in met een alle klop. Nee, een puntje gaat op verder. Ook sta je zo bereid al alleen nog weet je de hecht. Je fijn gewoon, hè? Dat ben ik ook gestemd maar, hè? Dan wie aan time moet je wanneer door de wishet nog alleen. Oh, ik heb voor je kassa gaan er daar nou. Niet hoe ga schrijven voor de mail bestellen lang al. Kach misje. Wat je met de vaat kon nog wat. Dat was geen time was en er was met de vaat mee. Zal naar mij. Ik ben te schindelig. Niet dat ik reis ga de begon. Ach, die zien verstien. Gon kat, gon cool, de wemsje. Ja, wel. Dus dat gaat toe is toch dat houden gewoon dan nog. Niet had de mailtje kent toch. Niel. Oh, ik geloof dat ze gaat erin, hè? Wel, ní roa mar hálainn se bhra. Oh, tiki, wat ga je hoort al right? Níl, Tá tú seanis na spidal. Oh, wai, John, ketara. Bel ná sí bás bhra. Sinna dúirt siad len, níomh mí fola tara. Gosawal je sin kiche was je sin. Well, sin cheiste bhlam chud é dochtú ní bhil. Dúirt si gur gear ar láh Jo ceir leor. Ach nuair fu sé níos measa, seach chu sí an darasaí. Oh, ja, wat waráilem. Tá. Níor mis na gríáil ar sin ní. Ach nuair dhéfus, in seo mis rud nó róide. Negligence tá na bhide. Déach Jo séine bheith básaí, maioltar sin. Gosawal mak désin. Jou. Dylan, wil die het land hier? Man bogel. Nish, kom mogelijk gij. Fransen, Fransen. Dylan, maar nooit hoe boken maar hacken en zijn er dollars. Wat de hel? Ah, dat is ook om. Nish, burst die hort. Get hort. Ní chuir Conor me lite sa bosta níis. Níos ní ó me tádú é santí. Wel, jufte rode kindje. Thuis ik zijn goed door de bocht in mij. Ach níl sige kut me girl. Wel, kom je niet zo bost en jou? Ach dan post é mi Lapland. Wel, je me heen hier op de Laurtles. Ní tú ná. Se Lapland is in the toys. Well, cai mar ag go ballúir daigh. Hey, perfect timing, Kashi Dira Ray. Ta-da! Yes, sawa, but she húna. Oh, man, I'm wishing on me. Look at that, right maple syrup freshen. Oh, my God. So, what the gobber now, what? Na, níl maidin. Hey, Jack, bhí me se smuitiú. Ba duine le síanú má an rodéfa sa jálainn a dhéine an nálaach. Yeah? Ah, no, it's in a mishashin of that. Ar a hair sin ferailte. Ach, befrala ma yen, ni ma gyr yn lach haws cwrna telefisio. Stetach to some shimsiach dala grŵp edrych? Dy gen ti? Tarafa. Wel, smai ma ha. Cai mar ag, ta ma súga múlis. Naro to which yn baliach o'r ba? Mare, a ta ma ma iesa úranas. Agus bys an na changes gael bi.
Agus a bhín féim do bheith ceanna an squad sáile. Wat go tá? Nála go bhhain cheanna chuige antín lomsa hat agus mata do. Designer label sa go hen fasta. Well, stoin nach bhfuil tad mé cheart le hat agus mitug. Agus tá méid muid géirí ar manna ceol héanú úsáid? Sinead, tá nó do Right. Okay, take him. Yeah. Right, ba mé ráis a deagú liv. Tá an go sé má. Okay, slán. Katrina? Fecum nis ce fáil a chu dechar hiochtart. Céir is féile mar dhéanamh, Katrina. Cheap mar gháile fisfed go mar rifú Joes nó spideal. No, céir a hála. Spen na bhuisí bás maiall ortsa, snecad a hálaide. Cum leis ce? Chola me. Katrina, nílas a gom céim fá cheapá. Go díireach níle sad. Spen na bhú mar rifú sa bás faoin méid nach bhfuil satsa. Ní higam, céir atá ggéistead. Smuna bin a rón. Tá se go tícad. Dúil tú daoine eáil, nuair tá se sinar gúil se tí. Níúil tíim daoine eáil. Agus tá fónachá sás, nuair tá se do grochás ceart. Ná ceap nach go mi sé daoine ar an ólas. Mór a chuntar tú an fphobal. Cuir i géal go dochtúir tánad. Ach bris na dúchas, nach an deirtar. Slán leit ní se ochtúr. It's a bad hour. Okay. Mugine. Bastard. Look, cyn thaw math creepy. Hartar seacht. Okay, bin fin ysglan. Bastard! Stad yn hanif G. Pani mis yn stryst a ffosbrach o ffos. Bastard! Na baclish. Slímod o'r un loffa. Yr eich apag o leis o bastard! Ni fiwa, gwstialat. Bastard! Hi Bernie, galle, wach tú mí helm se cap me chuig numa docha. Oh, we kent me sin let nis gan wail. Oh, Sheila, hi. Sheila, Brenna, vi me cumnar méid ví tú hénig lí marrán ich Hanna spob. Agus cem gran smoine bheith. An nolig. So, tá mar tars cuiráid lánolig a chalam héin Míhal agus Evan, agus le couple den eile ná. Wel fes sin galanta bhernia, tá socha deanta gom hen agus deag nála has nánas. Oh, tuigem. Wat am just scoil duine, tá go tain. Wat buir sin na go mai higad mar sin hen, and bhí bar na bolú just be mar chala. Hars mí. Sheila, Bernie tenency fannach le, tú fiar jonnoch. Wel be fannach fáidle síl nig fáidin sin luí si cuidir weim rís go do. Bernie, Nancy. Oh, Kerkelor. Listen, an fá bhfuil mé gléochart. Mas tú an bhfuil éon chance do bhéad a cúpla shifts a clúdum an seachtain se thugan. Yeah, feikim. Se. Ná be búra faoi. In áíire, tú sé Kerkelor. Yeah. Okay, well, cur mé gléochar. Okay, slán. Damn. Sé can all Jack tintin an suasa dir an bhfuil. Mil sean an tam se go láidir le? Yeah, well, sólás beag mé eile crisis beag a bhí agan is luúche. Ní chuir canim leis exanti. Oh, white. Agus tá post dearnach imime go Lapland. So nis, ní bheith is centi catá bhaid? Agus cin fá nach chuir sin litir? Mar te dáma. Rinne sé dearmad, sinna méid. Well, ní ceá dearmad dhéanaar lehéis go rud a chéirt. Seo, prostiart. Níl exanti cos me gyrra yn ish. Beidir sé ge. Seo. Prostiart, mandochaid. Ní ceafé gáil. Hey, Liam, tú gí sin bhfuil. Ik kan bal in. Ie mi'n Elena, doch letter chi. Wat doen Bhí bhfuil nómad at bhfuil? Ja, Jack, ja. Zo vak zo steden. Ceach nó. A le, do winil. Wel, hoe is ik in haar voor, Kerkelor? Har fór. Honnig si is jackatí ma hacha agus baslik sé mégus ma chu dibre. Lín sin níos móna cinál haar fór sin. Honestly, Vince, níos go man digan muinte na háte seo go mín séleg doctorí freisin. Wel, ken ik wie wil je niet? Nou, wil ik het. Joe, si Kerkelor. Lí mé ar an ospital. Bhí galrú sa láh, s chuir ar a drip frivachaí. Wel, is maar sin.
Ní gam céim fáin ar ebrig na frihhe go thug médí. Tá méid se trééis brennhar hí ggheart an lá tháinig sé an doras. A sinnéad nó céú chéin. Ach tá an bitteach sin a ggóthir timppla rála daine nach chud fits me go héin agam. Tá is ag daine gur Dr. Mahu a hinnéad. Agus ná cum le a céir a cheapan Catriona i lidón, seir ní éis an duine ar bit le réos. Sto go bhfuil tosach an mé ágáil am héin den nolog freisin. Well, leis an bhíarna rá, nílam cinse an mé mé ágáil. Ní bhór mé aine le a chuid sif sa clúdad an fós. Ach féins tá sé gimocht aniu. Tá sam. Tá sam. Ach ní a sam ceir de dearan na chalíní. Bhíidir ag súil chomór leis. Well, nach féidir le éimecht fós. Go tí an gghearmán. Se? Stócha. Bei siad go brá agus bei Nancy lo. Nos, nach méid sé go jazz doin nola go cábhlinn héin. Hi, Nancy. Dora chindu. Heg. An yeri jack cushion mai be doing. Agus cén dearcha siún. Theis go mai go dé a geiste go. Agus ina se bhean cén dearcha gur bhhaile de am, ha? Tá dearcha hen beidir? Bine é, ha? 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 Tá mit sa freiise seo le chiile. Tá.
Mar go neanna muid rud idir réidir chud plean isa. Sinna fábla mu sa bleise seo. Ó sé agus thar tusa go mór leis a scéal a cruúbal ar mar dhéifar. Chur a Bill Clinton a nait na lefiine. An bhéad an refill a hell. Refill. Ní mé chu túna seohaach. Tá méirte sin na ríis den agus amach Somáliad. Ha is dulcha? Gan bhfuil thoin an is mar sin. Ní lisam. Nós. Iach na bheice dúach nach lu chuir til obair té. Fecam ach barla míad a bheith déantá. An tú hé nach ran nach nós. Éist chalín nach bhfuil peála déanana bhatsa. Ní se le den tam. Lach si an top girl na cean nó. Ní chu. Vin's gar té. Ja, befrálam capán. Rosa? No. Hi. Hi, Sinead. Tá gar té? Yeah, let a hall. Éis leid, tá brónarm ach is cosal nach mai mé an golden énaclif. Dad, dúirt an bach an aib an. Ja, ceap mé go bhaint inna cinsle me chuid sibh sa chlúla gom ach ní léon an é héana. Ach, nach mai Nancy liv. Agus feici sibh donnacha. Agus déirt a bhfuil Gearman go hálan ag an Oh, don't source an day! Hey, Róise! No, dat is zo oorvasig. Het komt om keer dat het aan jaar, want er moet er wat mensen is. Róise Níl, tá an ceartach sinné. Oh, niet een kaart ik is zin. Zit er nou een jaar nog af bij zijn. Legele, maar gewoon. Is niet waar zij die heeft maar ik aan de richt. Er moet er wat mensen is. No, Dylan, tá a rééis sé ceád. Agus tá Conor a gurí brenn in nuocht. Sure. Scama. Tú gurí tí? Jo fi me sé. Nis Dylan. Fáidig pyjamas agus dé me scéilt, okay? Ní me Gerald. Tí haid. Oh, Jack. Dylan. Bangad leis tú is céir de chola misisiú. Céirt. Is féidir fála deanghil senti ar an Italy. Ach fangad leisú chola me gur le ha cásnaí éigeála a bhána se ach tá mai cepa gur ceannacha sinna táinniu bhain. Cé cepa? Se. Sa mána mu trí as mar sin? Banne. Ar bhís te liv? Oh, chuníart. Leis, sí tusa sósan se. Nancy, am bhfuil tú cinse nach bhfuil si bhgéir orm sa sibh thuirt chuig an airfort. Tá vins gur mágad. Ba an trapú pásach, agus nach bhfuil se chohééis go dúing imach na taxi. Etty, tá se go hálan. An bhile é? Os brala me. Cáhfuil Róise? Jo me sé. Hey, chuile. Hí. Na chuibh le rud a hiarach dóir. Queen ag an nolagach spéitú é Queen ar fan blina. Ger de brella. Céirt? Gwine de brel agus weet u. Gwine fan brianna. All right. Éist Róise, tá brón orm nach bhfuil mé an golden énaclif. Cén te brin. Ge tú geistad? Róise, brisin sin mar chrí nach bhfuil mé golden énaclif. Agus téad man rud a dúirstú níos luhí. Faoin cuiach mé rudí mar an ggéana a ríis ach rinne mé mar thir dhicheil an támáil sér agus na rá mé an. Sin é an síl tá brón orm a sór. Os am dead. Adam was when you. Bates. Cuide. Róise, gáí le nó caiilemuid an fleis. Nancy, bhí me súlnach nach tuimi. Op cór go miocht fan am se. Daniel, gur míle agat as ocht seoigh. Tá míle fáilsrát chrí. Sin ní tá éad an bhena bhfuil an ráile, hé? Oh lads, hain se pain on Keelan and Zay. Bar go imimecht. Fe mé sa bblion uorthú. Ná, Má an brostaí. Má. Ní chaitan gur chuir sé freigra thugad caiise gur bóchail an speisialta, thu? Fan go bheic mit subject brontanas nolig ó Santa Claus Dylan a chara. Tá áhas an downer me chluistalweit. Bhí me ceapan nach rotú gera éonúd go nolig nó nach bhfuir me de litin. Tá an ceart agad gur cás éigen dála tám. Ire me na elves a nistíireach skateboard scooter a dhéanaid. Tásúlan go méid siad an ám. Ní maiile íireta sí a bheith máil mar go gunn se strussara ach tá mai cínte go dige siad nach rá neart agad sa éir. Nei. Bí do bhchalí má ina stilin mar a bhíon i gcónaí le grá mór Santi.
Cool, check on the tug skateboard scooter go. Tá sé! Ó, chéan. Mánam se gur an táhairt a leanná. Bhí buchs le tí. Mar a dí bhhalí? Ar a díos mar a híle. Ó, síle. Bem si bhil le mar schiapain. Tású lem go geaga me tú reis tá fáinte ríist. Lu gur míle maithe bhide. Slán stoi. Slá bhfuil. Pá? Cuidir mar a tunas? Mar recins tú mai híle? Tá tuair ar a pacha go bháil tím? Tá. Sna teanú a bharach an galdra. Ben sé dí marach nó armárach le chuna té. Bhil cai se gúirta seach garú. Fáid carca leor. Agus anna se toban na danig? Well ví sam maidin sé mát nar a chullehort mar is ceartach. Ní sam. Stoin ar me ar adháil ceach a halcas a bhí se. Tás a tain. Tás a gom. Ach ní stearnaí an lásin. Sal a neach meach Caitrína. Ví an gur rudí a ríre. Scehúil túniu Jo. Tá gur maid. Má bhean. So a bar le bí go cad a bhstaí? Ó me cap go iste meach go déir seachtainna. Ó tá sin mai? An ceán se ar fád is garú be siimplí. Tá sé darí chuid fan nóin? Tástocha. Look, gur míle maid is na rudí se ar fád a híle. Srinúor cápa lei sin. Ar a haní. Ar is cum faoi Conor. Just braham có amaideach. Fis teart an fáil réile an Joelrud. Well, mi sé ddír ar brena sa bócan, á dinnear bud sin. Well, ní hééis sin an chuide ag an Dylan é. Ní bhaithe se go Joda mé. Ar rin mai sé muise. Tá so go páistí Conor. Tá an iritin riméid ar inis, sa mé dearma déntaí ar seo bhhaidin. Buíchas le Jack. Go len seo fliota. Tá brónar. Ní bhacha me leis sé gafe tá sin am an bóthar bhla. Ceach leocha. Feice me sih. Jack? É? Gur mad. As ocht. Had tes at hyn. Is cuma. Liam, bhí me cimar an rud a bhí mu caiint fina hána. Cin rud? An nólaigh. Rud a bhí síle á hí corddas agus sin lug. Ja, bhí me héna cuiinúir. Ó, ionintach. Ja, Tá an cuiidirthirt go Denise agus go meach. Ben nach me se leach ó leadrach sa ag díine an nóla go mléana. Ó, ionintach. Brenny? Haig! Dúir tú rock shandín sin am le a head. Bhfuil cinnte is nach baby seaime tá bhaid? Tá cinnte dearafa rock shandy le a head. Hey! Well? Hey, fágan sinna. Ní rag an gáir é an á fórsa. Fair play go daddy an nóla, ha? Agus chá chuid helpas. Hugger, bhfuil sí lehartúin? Níl sam, sí san ársan sins. Lena, chum seachtar. Dían, gule níchttas a sin camhil technasal. Cid an nifir? Cúig trí náid hin se. Cúig trí náid héna? Seacht. Cúig trí náid héna seacht. No dúirchas. An seáta tú? Bhí si go hálan thra. Jo? Ó, bhí ansaí me go gúnaí bherstáitse. Bheith páirte agus na drámaí scoile gúnaí. Ó, síle. Ar gotin seo. Im sam híle go dhéana. Spech náir sí básnaí hána. Níle san go dhéana na dárlach dáta tú. Hánig mit isteach tíir an náma dúirte. Ní na dheag le hála díthe. Nó sí san naid is ára do lévé. Careful there, love, the floor's out. Thanks. Fernie, tá seach sin fris.
Well, mar bhecinn sa sin is. Is a go main dearm tína rutaí.